Permintaan pasar wisata India menuju Bali terus menggeliat karena maskapai penerbangan yang melayani rute reguler memperbesar kapasitas penumpang. Apalagi India dan Bali memiliki hubungan peradaban serta pariwisata Bali lengkap. Konsul Jenderal Konjen India Sasang Vikram pada Jumat 21 Juni 2024 di Denpasar mengaku optimis peluang maskapai lain untuk terbang langsung ke Pulau Dewata makin bertambah mencermati permintaan liburan ke Bali yang tinggi. Menurutnya saat ini ada dua maskapai penerbangan yakni Vistara dan Indigo yang melayani langsung masing-masing dari New Delhi dan Bengaluru. Well, I'm sure that things will improve further because as you know, one of the carriers which has started a flight to Bali has already increased the size of the aeroplane. Now they have put a bigger aeroplane, so that basically shows that there is demand. And these air flight operations are commercial operations, so if there is market and market is growing, I'm sure more players will come in. Selain karena hubungan peradaban kuno antara India dan Bali, atraksi pariwisata di Bali yang dinilai lengkap menjadi daya tarik wisatawan India berkunjung ke Pulau Dewata. Adanya permintaan yang tinggi dan kesiapan armada membuat wisatawan asal India masuk 10 besar jumlah wisatawan asing berkunjung ke Bali. Indrawan Bali TV.